Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Rio News. Ni updates aho FDNB yahawe misiyo ikomeye yo gukumira bidasubirwaho ihuriro rya AFC M23. Ibi bikaba byaciye intege ihuriro rya AFC M23 ryarimo ryavansa urugamba. Ni urugamba rukomeye hano kuri route nationale 5. Ni umuhanda uva Bukavu werekeza Uvira. Magingo ayo muhanda ukomeje gufungwa mu gihe imirwano iri kubera mu bice bya Zaruningu ndetse na Kiriba. Bigaragara yuko ihuriro rya FM23 risa nk'iryatinye kwavansa ryerekeza mu mujyi wa Uvira. Impamvu ni iyihe? Uramenya uko situation ihagaze ndetse umenye uko bihagaze. Biravuga yuko hari abakomando bamaze kuwinjiramo ariko bakomeje kugenda ababura inzira yo gufungura fwe kugira ngo barebere hamwe uko situation ihagaze. Imirwano akomeye kandi yakomeje mu gihe Bukavu naho ibintu ari ibicika. Ni mu nkunde turebe page nshya turebe ko situation ihagaze nyuma y'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ese Minembwe hifashe ate? Minembwe yaravugwa imirwano igiye itandukanye ndetse abakorewe deployment zikomeye kugira ngo bagende barebe buryo ki bakwirukana amadubu n'intare mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu nkunde rero ku murongo wa telefone tuze no kwakira umuroko w'Infoma aze aduhe ido nido. Hari byinshi tutamenye ku rugamba aruri kubera mu burengerazuba, nubwo navuga ko ari muri Sud Kivu hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bigaragara neza ko AFC M23 hari impamvu ikomeye yatinye kwinjira mu mujyi wa Uvira. Urabimenya umenye akantu ku kandi. Kankushimire nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana natwe. Kandi nawe ukiza bwa mbere kora sabone cyangwa kanda subscribe, nyamuna mujye mutanga like bityo ibintu bijye mu buryo. Nkundira rero anze ducacambuwe turebe impamvu nyamukuru, turebe ko situation ihagaze. Je muri kumva kandi mugiye gukomeza Nyandi Damien umugisha ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Ego waramutse. Duheruka kuvugana mu gitondo uretse ko wenda twari turi biri kubera Igoma. Maginga ya Uvira ibintu byabaye ibindi deployment zakozwe, ariko hari impamvu nyamukuru wenda nshaka kuba naganiriza cyangwa nabwira abakunzi ba Kigali News bidasubirwaho ko kwinjira mu mujyi wa Uvira akwiriho rya AFC M23 ryawe bivanyemo bidashobora gukunda bitewe n'impamvu y'igitutu gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashyizeho. Impamvu rero ikomeye cyane nuko uno mujyi ufatwa nk'inzira ya Leta y'Ibujumbura ndetse ugafatwa nkaho gufata umujyi wa Uvira wasa nkaho ufashe igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byagiye bigaragara ndetse bamwe bagiye babyanga cyane cyane nk'igihugu cy'Ububiligi, igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibihugu bishyigikiye Barundi ndetse na Leta y'Kinshasa, ariko cyane cyane ikibitera ni ukubera igihugu cy'u Burundi. Ese uno mujyi wa Uvira ni mujyi ki? Uno mujyi wa Uvira uri hafi neza n'umujyi wa Bujumbura mu byicaro bikuru bigiye bitandukanye by'ubuyobozi bwo navuga nka Presidence ndetse n'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye International Airport. Nicyo kibuga gikuru cya Bujumbura, ndetse uno mujyi uvuga ko harimo ibikorwa bikomeye bya bamwe mu baperezida b'iki gihugu cy'u Burundi, akaba ari nayo mpamvu bisa nkaho aba ari gufata uno mujyi, bisa nkaho ari igikorwa kiba gihungabanyije ibihugu bigera muri 2 cyangwa 3, harimo igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko cyane cyane abafite ikibazo gikomeye ni igihugu cy'u Burundi. Ibi ni bimwe bituma iki gihugu cy'u Burundi gishyira imbaraga mu bishoboka byose kugira ngo gikumire ihuriro rya AFC M23. Ibi bikaba intsinzi ikomeye yo kuba uno mujyi uramutse ufashwe na AFC M23. Nanone byaba ari uguca amateka y'abadede cyangwa
kwerekana imbaraga zidasubirwaho ndetse no guca intege ingabo z'u Burundi z'aba FDNB zijanitse mu mirwano iri kubera muri Sud Kivu. Iyo ni impamvu bidashoboka ko AFC yakongera kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ese urabona ko uno mujyi bari buwinjiremo? Abasemuzi mu bya politike bavuga ko kwinjiramo byasa ari nko ukwiheba cyangwa byaba ari ubwihebe bwa AFC M23. Ni munyemerere rero tugiye ku murongo wa telefone twakire Bizima adido nido yuko biramutse nuko bihagaze isaha iyi ngiyi. Turi ku isaha y'isa 3. Urabizi ko kuva mu gitondo iba byakozwe aba ari byinshi. Adido nido ku max agiye atandukanye ndetse atubwira uko byifashe. Bwana Bizima, uratubwira ido nido y'uburyo ki marandi mining ari kukameza muri bice bya za Runengo? Yego niko bimeze, ni coalition ya FARDC ubona ko n'ubundi gifite umugambi wo gukumira ibitero bya M23 bateganya ko bishobora kuba n'ubwo inshuro nyinshi ubona ko aribo batangiza imirwano, ariko ni ikintu ubona ko kigomba kubaho ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo kwishakira umutekano, kuko n'ubundi niyo uyu mujyi wa Uvira mu 23 winjira uburyo uhagazemo muri iki gihe ni umujyi waba bawufite ari nk'igishushanyo nta kimaze, kuko nta rujya n'uruza ko umugoma y'abantu bavaga muri Bukavu werekeza muri uyu mujyi, kandi ubona ko ari umujyi w'ubucuruzi n'ubundi kandi bahahiranaga n'uwo mujyi ko ariho hantu hagutse hakoreshwaga cyane bitandukanye n'icyerekezo cya Karemi. Rero urumva ko n'ubundi usa n'ufunze kuko nta modoka zerekezayo, nta uvayo nta n'ujyayo kuvaho iyi mirwano yo muri iki cyumweru ibereyeho. Ni ikibazo rero mu mujyi n'ubundi urabona ko bari gukoresha ibyo bafite gusa, ariko biba ari ibikomeje uyu muhanda munini werekezamo undi Bukavu ukomeje gufunga, urumva ni ikibazo mu buzima bw'abantu bawurimo, kandi ubona ko n'ubundi igihugu cy'u Burundi gisa naho aricyo kigera byinshi gikura hano kuruta ko hari byinshi biva i Bujumbura byerekeza muri iki gice. Ni uburyo rero ubona ko byanze bikunze coalition FARDC n'ubundi ifite umugambi wo kuba yaga ibitero isaha n'isaha bijyanye n'imyiteguro ifite kuri M23 kugira ngo ibashe gusa n'isubiza inyuma ibitero byasatiriye umujyi, kandi no kubona ubwisanzura no kumva ko batekanye bijyanye n'uko ubona ko uwitwa umwanzi wabo barebana cyane kandi mu ntera nkeya. Ni operation rero ubona ko FARDC n'ubundi iri gutegura byinshi cyane guhera ku cyamunsi cy'ejo ndetse n'iri joro, ubona ko ikijya ziruhuka mu buryo bwo kudiployinga ingabo no kuba bongera ibikoresho, baba bafite gahunda cyane yuko hari ibitero bishobora kuba muri aya masaha y'igitondo. Ni ikintu ubona ko hano muri Plaine de Rusizi FARDC itajya ikora ikosa ryo kugaba ibitero nijoro nk'uko muri newe za Minembwe bimera, uko bagaba ibitero mu masaha 9 saa 8, ariko ahangaha kubera ko ari atansiyo bijyanye n'uko babizi neza ko ari uduce turimo intwaro ziremereye cyane birasa kure, kandi byagaragaye mu mirwano iherutse ejo bundi. Niyo mpamvu ubona ko ikintu cyabo cyose bagikora ku manywa y'ihangu muri iki gihe. Ariyo mpamvu ubona ko bukeye bigaragara neza ku makuru yari ahari afatika ko hari bizeye ko hashobora kuba ibitero byo mu masaha ya kare mbere y'aya masaha tuvuganiraho, ariko bifashe hari ikintu kiri gutegurwa kandi ubona ko gihari ushobora kuza kubaho mu masaha ari buze, ariko ni ikintu ubona ko ari muvoma ku ruhande rwose rw'imyiteguro na M23 niko bimeze, kuko uyu muhanda usa n'ufunze bari gukoresha guhera ku gicamunsi cy'ejo. Harimo icyerekezo cy'imodoka nyinshi cyane zerekeza hano muri Uvira, ariko imodoka za gisirikare ubona ko zari zifite ibikoresho ziza zapurenga mu bice byose birimo M23 muri utu duce, ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyangwa nabo biteguye ko gishobora kubaho, kuko bo bamenyereye ko bagabwa n'ibitero isaha n'isaha. Rero ni ikintu gishobora kuza guhinduka baramutse harize indi mirwano ikomeye iba muri kano gace, havamo kuba Uvira hari ibyahinduka cyane bikomeye, kuko ubona ko hariho isa naho imirwano yaba isa n'iherereye bijyanye n'ibirometero basigaje kugira ngo binjire muri uyu mujyi. FARDC mu buryo bwayo ubona
urasanga ko iyi ntambara yayo isa naho yayishandutse cyane igihugu cy'u Burundi, kuko aricyo kiri mu myiteguro ikomeye aho ariho hose uri kubona ingabo bidasanzwe. Amakuru agaragara ni uko ingabo z'u Burundi arizo zabishyizemo imbaraga nk'abantu bari kuri misiyo kuva mu nama iheruka kubera i Burundi ihuza ingabo za FARDC ndetse n'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Bari operasiyo rero bashobora kuba bari gutegura nshya, ubona ko u Burundi bwashyizemo ukuboko gukomeye cyane ku buryo ushobora kuba ari amabwiriza mashya babonye. Yes, nibyo. Mu Minembwe byifashe bite saa iyi ngiyi Bwana Bizima? Minembwe ku munsi w'ejo hari imirwano yari ihari muri aka gace ka Rubarati, ariko muri iki gitondo cy'urukerera mu ma saa 10 humvikanye imbunda ntoya, bigaragara ko ari igitero byanze bikunze cya coalition, bari basa naho batatse uruhande rwa M23, ariko bikaba byari integuza y'uko uyu munsi hashobora kuba imirwano cyane, kuko ni amakuru afatika bijyanye n'aba yavuye ku nzego zitanga amakuru z'ubutasi bwa M23 ko bari bafite umugambi w'uko uyu munsi ashobora kuba iraswa rikomeye cyane muri akiti nyinshi hano mu Minembwe, ndetse hagakoreshwamo drone ku buryo bukomeye. Ariko kugeza aya masaha imirwano yumvikana n'imbunda ntoya muri ako gace, ariko ukabona ko iki gikorwa cyo kuba drone zazayo muri iki gitondo cya kare bitarabaho, ariko baziteze kuko bimaze nk'aho hayashize iminsi ibitero bya drone bisa naho bigabanutse muri igice cya Minembwe, ariko mu buryo bw'uko ubona basa naho bacitse intege mu gice cya ruguru. Iyi coalition ishobora kuba ari byo igiye guhindura kugira ngo basa naho baca intege izo operasiyo ziri kubera muri Plaine de Rusizi, kugira ngo bashyire umutima hejuru, kuko ubona ko iyi mirwano iri kuba muri Plaine de Rusizi mu Minembwe nta kibazo bafite, baba bakeka ko hashobora kugira support ivayo, ariko ubona ko biba bigoranye bijyanye n'inzira zihari kandi ndende kugira ngo babashe kuba bagira hano muri Plaine de Rusizi. Rero uyu munsi uduce twinshi two mu Minembwe irwaneho ndetse n'ayo 23 bakoze deployment nyinshi zitandukanye kubera ayo makuru bafite, kandi ubona ko byanze bikunze bitari bwire icyo kintu kitabayeho, kuko amaze iminsi hari imyiteguro ku ruhande rwa FARDC yo kugaba ibitero ahantu hatandukanye, ariko ukabona ko icyari kimaze iminsi muri iki gihe hari deployment z'ibikoresho bazamuraga ndetse n'ingabo zagendaga ziyongera ku duce tumwe n'utundi bijyanye n'uko deployment za M23 bimeze mu Minembwe. Bariyubatse bikomeye ku buryo ibirindiro byose bya M23 aho biri na twirwaneho, ubona ko atari ibirindiro wapfa gukuramo uko wiboneye, keretse icyitwa drone nicyo kibasha kwinjira muri ince za Minembwe, ugasanga yabaye nk'aho hari ibintu gihindiyeho bijyanye n'uko ubona ko izibasha kuba zahangirikira zihanurwa ari nkeya kuruta izigira ibikorwa zikora, kandi ukabona ko zitumye imbaraga z'uyu mutwe zisa naho bazigabanyije bijyanye n'imirwano bakunze gukoresha muri iki gice cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, wumvishe ko kwinjira umujyi wa Uvira bitakoroheye ihuriro rya M23 kuri ku kibuga cy'imirwano, urabona ari iyihe mpamvu habayeho idindira ryahise kwinjira muri uno mujyi? Uyu mujyi urabona n'isibaniro yaba kuri coalition ndetse FARDC n'u Burundi byose uburyo bamezemo kuri uyu mujyi, ariyo mpamvu mbona ko kuba u Burundi bwashizemo ukuboko gukomeye. Ushobora kuba ari nka misiyo FARDC abayati murayibona ko ahantu n'ubundi hagiye, rero ni mwebwe muzi umumaro waho, mugomba kubikora nk'ababyikorera, kubona ko hari impinduka zabayeho ku gihugu cy'u Burundi bijyanye n'ingabo ziri ku mupaka wacyo, aho ziri muri uyu mujyi wa Uvira bikomeye cyane ko ubona ko hari impinduka zabayeho. Ariko kuba batajyamo ku ruhande rwa M23 harimo ibyo wari umaze gusa naho tubwira ko ubona ko imiryango mpuzamahanga ndetse na biriya bihugu yaba iby'Uburayi cyangwa muri Amerika ubona ko basa naho bacuramiye kuri uyu mujyi bijyanye no gutakamba cyane ko Burundi buba bufitemo ko bukomeye muri iyi ntambara, ko uyu mujyi ni nk'aho ari bwo ubuzima bwabo. Rero ni ikibazo gikomeye kuba M23 itapfa kubanza kwitonda kujyamo, kuko nabo babizi neza ko hari icyo bakora, ariko urabona ko byanze bikunze bawufunze n'ubundi uko byatinda bimeze gutya
ibitero bya M23 cyangwa force z'abaho ziri batazishubije inyuma ngo babashe kuba barekura umuhanda, n'ubundi ubuzima bwa Uvira ndetse na Bujumbura bwaba bubi cyane, bijyanye n'uko nta n'imihahiranire yaba igihari, kuko niba bavuga ko ibikomoka kuri peteroli byose babikomora muri uyu mujyi, nta bigega ufite bidasanzwe ku buryo badetse, urabizi neza ko n'ubundi imodoka nyinshi zakoreshaga kujyana ibyo bitoro zaturukaga muri uyu muhanda zizibuka. Rero ni ikibazo gikomeye kuba uyu muhanda waba ufunze no kuba bafatiye umujyi, byose mu bintu bigomba kwitonderwa cyane ku ruhande rwa M23. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko Kavumu naho hakomeje kugenda haza ibitero shuma biza Bukavu, aho hari amakuru waba ufiteho saa iyi ngiyi? Byabaye ku munsi w'ejo hashize, ubu tuvugana nta makuru nyayo ahari, ariko ni ibitero bijya bihoraho hariya, kuko ubizi neza ko mu bijyanye n'ubu butasi bwari buri gukorwa muri iyi mijyi ikomeye yaba Goma na Bukavu, hose ibi byitwa ko ari pariki zisa n'izihegereye, niho harimo force zishobora gukoreshwa n'izi ntasi zabaga mu mijyi zigenda zitanga amakuru ndetse na purani y'ibyo bakora. Ubona ko n'ubundi zigerageza kugenda zigaruka, ariko zitagaragaza igikorwa cyazo nyirizina gikomeye zateguye kuba zakora, ahubwo akenshi zibasha kugaragara zinjiye muri operasiyo yo gushaka imibereho y'ibyo kurya, ko iyi pariki igice cya bugufi ari iki kiza hano ikibuga cy'indege cya Kavumu, kuruta ko basohoka ishyamba basubira inyuma. Rero ibyo kurya bishakira hino ariho havamo irasanwa cyane, kuko ubona ko ubwiza M23 isa n'izizengurutse ishyamba, ku buryo giturutsemo cyose yaba ku manywa na nijoro baba bakibona. Rero niho imirwano igenda ibaho, ariko ukabona ko harimo force nini cyane itarabasha gukora ikintu gisa n'ikibeshejemo, ariko ubona ko barindiye hafi cyane, kuko ubona ko deployment za M23 ziri muri iyi nkengero y'iyi pariki ya Kautibiega ari nyinshi, ku buryo bafite amakuru y'ingano ya force iri muri iyi pariki. Yes, nibyo Bwana Bizima, urabona yuko ibintu bikomeje kuba imberenge, ndetse abasesenguzi mu bya politike bavuga yuko intambara ishobora kwadukira mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho na warikare ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko AFC ikomeje kugenda igabayo ibitero. Niki cyamaze ubwoba ihuriro rya AFC M23? Niko bimeze, intambara imazemo igihe, ibintu biba bigaragara, kuko ntabwo barangwa n'ubwoba, ndetse uzi ibitero FARDC ibarohaho yahaba iby'indege ndetse n'imbunda ziremereye. Rero operasiyo yari yose bo bategura gukora ariho hose, ubona ko bayikora ku buryo bwabo, kandi ni ikintu baba batananiye gukora, barashoboye mu byo bakora, gusa habaho icyo kwitondera bijyanye n'ikiba kiriho, ku buryo baba babona ko kitabateze ingaruka muri politiki mpuzamahanga, ku buryo bakora ibishoboka byose, ariko ikijyanye no kwizera imbaraga zabo n'ibikorwa bakora byo nta kibashidikanyaho ko babikora aho ariho hose babasha kurwana nta kintu bikanga. Yes, Bwana Bizima, rero nkundira nkushimire nkwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo, n'ubundi update zo nakagaruka, murakomeza mutwa updating bitewe n'uburyo ki muri kugenda mubona update. Namwe bakunzi ba Kigali News, ngayo nguko rero n'ubundi update zo nakagaruka, reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.